Pemirsa Risa Jeroning nyokong pemargi mudik lebaran warsa kalih tali selai. Polres Buleleng muali ngelaksanayang program mudik presisi gratis sare kebungkah pemargin nyane iwawu semeng. Program puniki wantah metetujon wantu kramone sida muali kegenah peleka dan antuk aman. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi ngawadarang yening program pahan saking Ayan Polri Majeng Kramani. Pamekas ring sajoning nampenin panincapan pemudik nyonggro Idul Fitri. Kapolres Buleleng ngawawahin program puniki kaabtiang Presiden ngawantu Kramani sani jaki mudik sani kapiambeng prebianyani. Dane taler mausang ring warse sani jaki rauh program puniki Presiden mualik laksanayang. Antuk mastikayang pemargin nyani Polres Buleleng ngutsayang makudang-kudang pemargi sekadi nureksain kesehatan pengemudi, tes urin mastikayang bebas narkoba, tur nureksain kelayakan kendaraan. Bus-bus inucap memargi ngelintangin rute Banyuwangi Situbondo Pasuruan Surabaya. Sadurung memargi kelaksanayang tes urin majeng pengemudi, kondektur miwah sawetara penumpang. Tetujon nyani mangde pengemudi konsentrasi makte pelinggihan taler pemudik merasa aman kantos kena sane katuju. Ya Sri Yuli Bali TV.